Tomislav, dobar dan. Dobar dan. Mogli bismo krenuti na posao, vi ćete nam danas pripremiti jedan specijalitet iz vaše kuharice. Biće to jedan specijalitet kojeg možemo povezati ovako s ovim sjeverozapadnim dijelom Hrvatske. Pa tako je, možemo ga, ja bih ga povezao više sa nekakvom Varaždinskom županijom, taj dio. Što sad radite? Pa sad odvajam prsa, odvojit ćemo i batak sa zabatkom. Evo budemo posolili, sad malo da nam začinjeli. Crvena paprika daje inače lijepu boju u pečenju. Evo stavit ćemo još dakle, malo mažura, da malo zamiriši. Stavit ćemo malo mrkve i malo luka crvenoga uz to. Vidim dosta krupno, ne treba na sitno telo. Ne treba na sitno, pošto se to peče. Mrkve koje smo prethodno narezali. Malo ćemo dodati ulja. Eto, to je to. S tim u pećnicu. Stavit ćemo za sad jedno 8 minuta, pa ćemo kad odzvoni, onda ćemo podlijati i produžiti pečenje. Stavit ćemo kuhati dakle, ječmenu kašu. Kada se na pola skuha, onda ćemo je ocijeliti i zatim ćemo prodinsati luk, dodat ćemo jetrica, malo sitnije narezana. I kada to prodinsamo, dodat ćemo još onda dakle, na pola kuhanu kašu, malo ćemo još podliti s vodom i to ćemo dalje još dinsati dok se dakle, kaša skroz ne omekša i dok se prilog ne poveže, dok ne bude jedna kompaktna smjesa. Evo. Kad propiramo luk, pričekat ćemo znači, da se možemo i ostaviti sa strane, uglavnom dok se kaša skuha, znači na pola, znači kaša se procvijedi, kada se ovo već malo prodista, doda se dakle kaša, podlije se još malo s vodom i kuha se dok se ne poveže, tako je da. Poslije ćemo začiniti. Osim toga ja sam pripremio jedan dio povrća, oblikovano, znači to ono se kuha normalno u slavnoj vodi, čista stvar je radi dekoracije na tanjuru što ćete vidjeti. Koliko povrća smo dignuli stvar na tanjur, a ide u sve, tako da povrće ne možete povrći. Patkica je čini se gotova. Je, patkica je gotova. Divan miris širi. Dakle, naša pečena patka s ječmenom kašom, rekli smo specijalitet varaždinskog kraja, je ušla u završnu fazu. Sve je gotovo, sad lagano još treba poslagati na tanjur da to bude i oku ugodno. Da bude i oku ugodno, tako je, znači sve je pripremljeno. Prezentirati ćemo to tako da bude, kako ste rekli, oku ugodno. I da bude napribližio. Hvala lijepo. Naša ječmena kaša s pilećim jetricama. Tako je. Takozvano plavo zelje. Ovo su stvari koje se u principu rade se ako želite nekoga impresionirati, dakle nekoga iznenaditi. Kako smo rekli, ova kapica da se zove? Mi zovemo papilot. Papilot. Tako. I dodat ćemo još ovaj umak. Ćemo staviti pod patku. Bolje ne može. Tomislav, puno hvala, puno sreće i vidjeli ste mi opet. Hvala lijepo. Merlot ne daje veliki prihod. Vino je rubinaste boje. Buke mu je tipičan. Kod mladog vina rado ga uspoređuju s mirisom maline. U okusu je puno, osjeća mu se jačina i na kraju malo gorčine. Vino je to s malo ukupnih kiselina. Osim onoga s najboljih položaja i iz najboljih godišta, nije toliko podobno za odležavanje kao, na primjer, Cabernet. Ali jako se dobro sljubljuje s Cabernetom i poznate su bordoške mješavine tih sorti u području Medoc. Merlot prija uz rižote, tjesteninu s umakom od mesa ili rajčice, omlete sa slaninom i šampinjonima, pečenu perad tamnoga mesa, pečenu jetru, kuhano srce, kuhanu govedinu, pečenu i pirjanu junetinu, svinjetinu, jela s faširanim mesom, musakama i tvrdim sirom. Poslužite ga u takozvanoj bordoškoj čaši na stalku na temperaturi od 16 do 18 stupnjeva. I uživajte!